sa unna tangirano. Sa te puli kisena kapu lomong del taimona. Ta jangan takiri la sakso. So me pot pan. Nana kauno. Hey wow la wow toro mati la pala ko. Masuk perangai by emergency orang mata. Hai pata, ane kis buat wow na utana kaum. Nai kapena kan kia kan. Pa, nai dai kaki, nai dai nama panu lapka. Pa me cek patane. Jangan kosan. Kacor mat wewe di kaum lu cari mang. Pa kajian ke kosan ke kajian ke putang jalan itu. Pa cari lu. Wah cepat cara lu ni jauh nak apa? Jangan kalau ngai cara semua cepat. Jangan dia lepas. Ini wah itu cara lu nak itu cara lu ini mana wah itu lah itu cara lu itu kamera. Kamu mencari rumah korban dia. Sasi, onakan mela. Anto wa sasi manfaron kita sama wewekin. Sama sasi dia sasi tanya kapak. Mungkin mau tegak kepai, tapi kepai orang kau nak yang sasi. Ina kita mongo. Dai me se kapura tamu. Kajen kaping itu mongo reta. Asasi kai ru sampai. We are temporary resident. We are temporary resident of Java. Wasam kau kami la financial. Tayo wasaki count. Wasaki permanent resident one. So mela. John sensi wat. Jolly what. Perant kay mulat tekalat kenayan. Sasi utang kurang kuel. Macam-macam. Bos biar tak sasi tang kuel. Tak sasi tak kurang. Sawas. Korlap mengenai ketongkin. Oh, sasi pui mengomo. Reflect kaunok tak sasi. Mela saucuk, kita mau saucuk. Ikaw murin mela. Kawasaryo mela saucuk, kita mau saucuk. Pa mau saucuk malang retano. Kita mela saucuk. Malang nael, mustah sepa. Lecep. Hai teman-teman, pembelajaran ini selalu kita tahu. Tama ngayon man, awas pinong. Nanti yang cepat. So ramas, nakakan kami dito. So may pagkakang kami dito. Kapor, kamelan, kakapakap yung count. Kau mo cari makakan kami dito. Kantan mau. Hindi pinasa ko kanina. Ngayon sama-saman. Hey. Mana ka Bluetooth na ito?
Iya manual may inanin singang. May inanin kayo. Inanin sawas lap. Na mamotong wan. Aswa pa. Oh. Aswa sa patak. Aswa ko. Aswa sa ko. Aswa wan par. Isa nga lang kita ito. Nagaywa ko yung siya ipagay sa tuwa. Mama kap. There's no diction at work. Anso karat may kakisakit. Kumawawa din na wala man. Kaya wala sa tumbata. Kaya kisakit po kahit tepala. Kaya po yan siya ngay pa. Naigay naman ang upat ko latakan mga kapo. Apa ay panamong kuway pangapuri. Anso kang mga Yesuan meselap. Kamalay na kanayatan. Naim sa raw tayo. Pikaro sa kalukalakuyagan kalkalabay kinasmakas. Pahin na fight. Etkir. Ansaw kisme. Anke. Mana-mana yang kepupakan kamang minister. Ana cellphone itu wan paron ket petakun. Pas wan paron sampetak sampetak man. Pitak ana cellphone itu ket petak sampetak ana cellphone itu rat. Kami petalai sama sama wan. Wana ke kesampal kita tawakan kaum. Pasang. Dekat sekolah kin puksaro. Ewe kin puksaro. Gempang ay pangapang rin ang ay may mga paiwi. Pero mga paiwi. Parang kin suan masay. Kaya masang aputis na hindi na nakalawa suan masay. Masay sa Ansaw karas. Yan sa suan masay. Utang na tayo tawli. Tepala tawli. Ayaw mangin. Yung siyang sa anong yung kisakis? Kumain ka na awi ko resa. Kisakis o makayaw lap. Kaya iwan ko, son si Duay sa puno. Ayaw nila yung kayo katupan na ni Kat. Kisakis o makaulang duto ko yan. At wala palipanag pila. Hagay kikiwi, sampar karo, Easter. Nakot mapitan mo moto. Hagay kikiwi, bawiwa, ito. Ay, mate. Ay, kasampalkin. Mau yung sawat, nasol ng gusto mo. May pala kapali. Inasol ang cellphone, parta na Easter. Ma-Easter ang prong lang. Wana kay iway. Pain ang 9-1 cellphone ra kay cellphone na wito ko no. Kalanan. How no? Takan kiyang sa sa mandarmaman yan minanamo mo sa taksasi prime. Pinamen ko. Sa ating kakan pakata. Tama. Taulang dutikson. Ito buya. Mga kuburangay, ngayon kau dito sa kisip. Tagay ter. Ngayon doon may takumasiro rungan. Tama po ang pila ng Pilipaya uriya sa kaw. Ipila takot maurang yan. Yay Christ. Eriyay mela. Pangkarat ang mekot ng mauta. Tame por kawewe ang nirayo ba? Ible. Pag-Christ. Masa kamela. Akan mau sangat mau. Kaya mau sa suwet la Christ. Ay mela ang tanang klasa. Nagkabrelak saksi. Nataw-tawon wal sa wal ka po man tagalasip.
Katatan na rumah lu kalau dia seguna udah di gereja gereja cakap dia seksit. Wal sama mamen mela. Kesolangan kuatu pagatai watala. Bukan apa? Wal apa men? Siapa rong kawai tin kos. Na Moses cakap cokop bilang rera. Inca na mau fila kap. Na sen kay tola taipe. Esawana man cawat lasri. Na mina na palkor. Wat apa men? Ela man pa jauh tingane tin. Wala inan. Imna liman. Ito siya ka parang teacher. Nasir payment check. Di man kapap. Kapare nasir payment ko. Mga mela. Kawataw ka po nagte. Alam mo turola na isenton na pang. Kawataw kiti po ay saw-saw. Ano po nila ngayon? Tiang nanay saw-saw. Panay sentuhan pulita lang ngayon. Panak na isang wal ka po manung. Alam mo pa, kipisaw ko yung alayinan. Sirapayin man di manamela. Kaya lang na di man-account to. $8 million na naman. Kaputo yung katuwata ko. Siyang sabaw no na tayo nung dito. Wow. Nati mo tikaya wana wishu. Eple, tamak tasi, watong sampa. Eso. Tamak tasi ang watang mga sampa yo sa kso. Esama ko sa wato. Esak sama ko sa wal. Kaluwat sa. Sa wal. Ang tasi, sa ulang ang daugit na. Ang tasi mela. Ecclesiastes. Ita kaya wisu. Eble, paluara sasi. Nantayin player. Ano uya puwela. Paling ini sasi. IT sasi na paling ini sasi. Ang kapuro-puro lang ito. Araw mga son, law de sa teori, sa kinat, sa kunaw. Ito, ngayon man mau sapal, nagason ko mau. Maman na puson ngay, mita mga mela. Ayan mau. Maman na sawa puson ngay. Naman kita melaan mau. Naman mau tapusin ngay. Kaswa kanan mela ayal. Yang magsas. Amal niya na pirtay mo tasulang biyasi ito. Magsak sa iba maiting sampang. Kakasya si Takit. Osim tetap nasional para anuan kasih tahun kenal kamasi baik sawasuk kau nukos yang tak kelalela na iwong yun ya makas kenal kamasi
Sasyan niya sa akin sa was. Matatapol. Ikari. Mata?
Pressão.